Yeah, angibonge mfethu. Ngibonge kakhulu usiyala kwakho. Ibhlungu lento. Ibhlungu impela angibe nje ngithi akunamuntu ngixabene naye. The WhatsApp security ayo I don't know ukuthi iphushiwe kanjani. Mangikhuluma nawe kanje I was kweyi event today yamakhosi. Lo ngireceive amakholi angikhombayo. Ngikusho lokho ngibuyisela kwisimo ukuthi ngibuya ku kidnap, ngibuya ku attackwa more than 5 times la endlini. Ngisho more than 2 times. So masuqhamuka amakhola anjengalawo kusho ukuthi ngithule sengithembele enkosini ukuthi ebakithi uzongisindisa. Anything can be happen against me because I had that experience ukuthi this call where come from, but it is only God nabakithi ukuthi wangisindisa kanjani. Maqabane kuwenseni ukushilo angibone nje kakhulu. Ngiyabonga nje ukusiluleka. I'm here to stay and I'm here to be a loyal member of the MK. I'm not going anywhere. Ngi-ground force ke mina lo angikufihli lokho angeze ukuvuka ngikufihlile nje namhlanje kunamagama angekho mnandi abheke kimi ngindaba ama-ground force. Abantu kumele ba-understand ukuthi what's the meaning of ground force. I-ground force le namhlanje ikhonjwa ngemino ethathe u-MK yambeke balazweni namhlanje baphinde baba izitha. Angina influence u-ground force. Mangibona i-ground force ngibona amaqabane enginawo emkhontweni. Anginamngani ku-ground force. Abafowethu abodadewethu engiphila nabo esiphila sonke njengawe njengani la igroupini ngabafowethu ngabodadewethu. Ile ndlela engafundiswa ngayo ukuthiwa abafowethu bathola ngaphandle nabodadewethu. But today izinto zishintshile. Ngiyenga ignore lento liphuma igama lokuthiwa ngiyibhoza ama-ground force. Ngokuthi ke ngilo muntu ke obuzwile ubuhlungu nomkhonto wesizwe. Engizama ukuthi ngibhodle kube lula ukuthi ngikwazi ukuphila impilo normal. Angiphila impilo normal. Mawathe ngibheka nkokheli yami ngisho nango-3 ekseni mangithole uyangithola ifoni because I'm not living my own life normal. Sengiphila impilo lokwaqala umkhonto ngiphila impilo difference because I can't sleep. Ngoba umqondo uhlala usebenza ngasoku isikhathi. Kuthi I wonder kusasa kuvuka wenze kanjani. I'm always here and I'm always ngifisa umkhonto wesizwe noma kuthiwa kusasa ngisekho usale uphila umkhonto wesizwe because udawa lukho ngami alukho ngawe lingekusasa labantwana abazayo nezizukulwane bathole indlela esiphevile. So ngalawo magama qabani engizokuthanda kakhulu ngicela sakheni umkhonto wesizwe sithathe kusokwenzekile sikugqibe sikulahlele kwambe nolwandle siqale ipage elithi ukuthi hawu siya kanjani phambili kwakho umkhonto wesizwe. Yiko kubalekile ngoba lokhu kumele silungise wrong or right kodwa sikezi ukuhlala silungise wrong or wrong. Uthi ubaba ngelilanga ukunukana kuyalibulala iqembu. Siyanukana la ekhaya kule province asithembani. Once mongaphela basathembana iqembu solithatha sise phambili. Angithi ngaloko ngingcono. Ngikusho lokho ngoba inhloso yami ukuthi kwakhiwa umkhonto wesizwe ithemba lokugcina labantu base South Africa. Ngisho laseqalile ngathi ubaba sibe nenhlanhla umkhonto olontshe le Johannesburg eSoweto. Ubesinika ilifa la ngaphakathi but ilifa sinikeze lona siyali abuse. Ngalawo magama ayengande. Ngibonga ithuba ningiphe lona ngiyaqala ukuba ku live ifoni yami ngilo muntu okhule kwesinye isimo itechnology ifike sengimdala
angi-understand but ke ngenhlanhla ungidirectile nginika abantwana bangenza ukuthi ngibe ku live nje ngisebenzisa ifoni ongasiyo yami but ka will learn when times go on. Maqabane zinginethile imvula mina sanginetha namhlanje ngisabuza ubuhlungu nomkhonto wesizwe kuningi kukuningi kanje kufuna isikhathi yingakho ngithi kwenta abaningi incwadi sengayibhala umkhonto wesizwe kodwa angikho ke lapho ngila ekutheni asilakheni iqembu la isone khona ngicela nisixolele sivuke sisithintile sizinuka amakhwapha esemaningi amaphutha enzekile engicabanga ukuthi akukho nokukodwa engaxoxa nama ground force akukho nokukodwa engangi-influence ukuthi yenzani 1 2 3 badala labantu ba over 18 years bayazi into abayenzayo but the bottom of the meeting ngikwaziyo amamember omkhonto wesizwe ngibabizileke mina during the week ngaxoxa nabo uma ngifuna ngakha ngifoja i-unit kwenzekile lokwenzekile njengoba ngisho ukuthi i-VN lama VN asecurity mangiyakwalandela ngitho ukuthi aqhamuka ku Prince uMayibuye umbuzo wami ukuthi aphume kanjani azafika ku Prince uMayibuye nje namhlanje lishona ilanga ngise Bosberg ngiphendula amafoni ngazi ukuthi abuye akwenzekani anyway okuzokwenzeka kimi sokufanele ukuthi kwenzeke kuzokufika isikhathi kodwa igazi lami lophalala under umkhonto wesizwe ngoba kunenge kwenzekayo okunye ngiyathula ngathi angazilutho ngoba ngaqeqesha ukuthi isotsha lifa longene egodini secretive so okubalekile kimi ngibonga ugalelo nesikhathi nokusikhandla kwenu ukubonisa ukuthi niyafisa ukwakha lo mkhonto wesizwe kuba abanye abantu kuba vele bayilalela but ngoba ikhandla kwenu kuyangakha I'm blessed. Maqabane leli khaya lethu asilakheni asikho la ngokuthi sibe rich sila ngokubuilda iligas ne-ideology kababa ukuthi siyapla siyakhona i-two-third majority kuzobe siyifoje asisukumeni ke manje sisithintite sizinuka amakhwapha simove siye phambili ukuthi masiya kuma local government I'm hoping ukuthi masiya kuma local government le sifo sama resource sizobe sisolvekile. Is very painful ubona ama volunteer awana kudla ama VD or ama lona akuma VD voting station awana kudla into engibuye ibone e29 I'm shocked I'm very shocked kodwa ke sokudlulile kodwa akusengasaphindi kwenzeke akasaphindi kwenzeke maqabane and I will promise you nje ngishilo ngithi umkhonto wesizwe ngisikhomba mina ngwami umuntu ukuthi kunje nginesandla amaphutha enzekile ngithule ngiwabhekile ngithini ni right kungikhomba bafethu ni right kungikhomba ngiyola uthongo yenge ngibulale nginaphakathi ngicompromise abantu base Gauteng because that mistake are happening in front of my eyes ngishilo ngathi in few days ago ngitshele one of the comrades ukuthi yazini imess enzekayo iyangikhomba ngoba ngithula amaphutha enzeka but I said let me pick up ngithintite ngiyephambili if is camp ye push ukuthi ngile kuzomela ngilwe ngifela iqiniso wange ngiyafa ngiyabonga Yeah, baba. Yes. Angiqale ngithi umama Dudu Nxese umama akalulame ngokusheshsha
Sixolise on behalf the MK party amaphutha ewenzayo engicabanga ukuthi MK party will remain be MK party is just abantu abaku MK party aba pretender as the members of MK kuna la aba reporter khona mamdudu Nxese Dudu umama kaLulwa Masisha nkwali ngijike ngene kusisi lo ewase Sprite ngiyalwazi udaba iqiniso lelapho udaba mangulazi ngidlulisile. I remember the former SG Mase Bramfontein ni addressa le matter phambi kwa complete witness dala ngolugijimisa lo daba ngifuna indlela zokuthi ngilwina kanjani ngoba ngiyafisa ukufika kulewa mndeni not umndeni emibili ngoba imndeni ethintekayo u4 nalabo luze ingane zabo kodwa ngezi kuya ngilengise izandla anginani kuya ngami kube sengeke ngafika kodwa ngifuna ukuthi mangifika kula mndeni ngifike ngiphethe something wathi uFloyd ucomplete witness akabhale irequest sasingamhlebi sasiphambi kwakhe azange washaya indiva lo nto until today ngilwile ngazi ngathola abafowethu abazama ukungixhasa kwasho ukuthi mangithi ngiyabheka into abafuna ukungixhasa ngazo yilokudla osukuphelele ukuthi kusasa kuya expire kwase PKNP ngathi no akusukudla ongakunikeza abantu ukudla kumele kuyingulubile ngakwala kodwa ke ngizame ngayike indlela sixoxela abosisi sithi isikhathi besispend isikhathi ebusuku over the night ngizwe udaba labo ngabuyela futhi umntwana ayo graduate ashoda ngecathulo angazo recathulo ngeblazer na ayo graduate ngathinta abo Gavin ngathinta abo Trevor the treasure of the province akekho akukhula ngathola khona uncedo abayibe bengithembisa zange babuye kimi bazofuna ama account mina I thought everything is right so I'm surprised ukuzwa lolu daba kodwa la ejiki bebhlungu khona lento kuwaba ne program ethi siyabakhumbula those comrades mabeshona sasinabo wagogo under the banner of the ANC ngabuza umbuzo ngathi masithi siyabakhumbula because under the banner of MK is only 2 abantu abashonile une 1 day kuthi kuma election or 2 days kuthi kuma election badutshulwa azange khulunywe ngabo iMK ayinalutho bafethu abantu abangaphathi kweMK kodwa ke angixolise egameni leMK nasegameni kababa uMsholozi ngoba ubaba la ekhona nje uMamdudu asho baba uMsholozi akazilutho abantu abalapha abagijima baye kwa uMsholozi abantu abohleba ngenye ngamanye ama leader ukuthi babe impress ngoba bane advantage ukuthi baba seyakhulile awazi ukufika la babu phamkani yebo ngitholi iWhatsApp la yeah ngakhomvina uthi ucela inamba la Nkosi mophi mina uthi ucela inamba yakho Nkosi mophi Nkosi na yedwa khuluma la oh ngicela ungidm inamba yakho uthi ukhona kulive can please okay unga request uthi usala from 8 o'clock okay thank you very much ungangena unga request unga request ungaqhubeka baba ya ngibuye ngize la ku comment ka Comrade Sabelo
uComrade Sakelo uveze iengeli ebengiyilo ngicabanga ukuthi ayeke silungise mistake mina silungise mistake isilungise wrong or right. Yes, mayethi indaba iphezulu ukhuluma iqiniso. Kodwa ke la ayishaye khona kakhulu into edestroyer umbutho ilama WhatsApp. Angimboni nokhona ungaqhubeka into edestroyer umbutho ilama WhatsApp. Kodwa ke ubuya achaze athi okakhulu nationally mayengaqonda ama province nama region azoba right. Kodwa uwaveza ukuthi lenkinga esinayo akusi kula eGauteng kuphela, all over the country ama province kunashine challenge. Kodwa ke ngibonge kakhulu Maqabane, ngixolise futhi kakhulu, ngiyaxolisa lokhu ngixolisa from deep down my heart. In few weeks ngiyaxoxa namanye Maqabane ngidliwa isazelo esithi Phamkani ziyamosheka izinto phambi kobuso bakho, phambi kwelihlo lakho. Inkulumo yathi yimi enginesandla ukubulala umkhonto wesizwe ngokuthula kwami eGauteng. Isikhathi sokuthi manje ngifake mabe isikhambi push ukuthi ngibe nefuba, kumele ngibe nefuba. Azonde ozondayo but azondele iqinisweni lokuthi into engilwayo amalungelo. Ingilwela ama rights. Afanele ukuthi ngoba iEmi ithi umkhonto wesizwe is about the people. Ila soap yabantu base South Africa. Ngiyavuma, ngiyaxolisa kakhulu bafethu. Kule mess esikuyo eGauteng, sikule mess ngoba ne discipline engayithatha ngaba discipline, so yonke into ngithatha isikhathi ukuphefumula. Ngithatha isikhathi ingidla ngaphakathi, kodwa ngiyaxolisa bafethu, ngiyathembisa ukuthi as from now nabo comrade ngangixoxa nabo ngathi bafethu isikhathi ukuthi ngilwe manje. Isifikile isikhathi. Ama ground force masila kumkhonto wesizwe aswa understand ama ground force, uthi ama ground force, what's the meaning of ground force? Kunabafethu ababona ngathi ama ground force ayizitha, akusizitha, abantu abasenza iground. Ngikhuluma ngolwazi lami ngoba I'm always ngise grounding. Yes, bafethu konakele, kodwa ukonakala wakhona akusisime screen, singayilungisa lento eGauteng ibuyele esibeyinjalo. Kodwa ke kunombuzo oqhamukile lana. Umbuzo uthi ovezo umnguni. Ama ground force are divided. Kune division. Yes, I can testify on that ukuthi kune division. Awahlangene ngoba nawo afuna ukukhokhela abanye kubo, bafuna ukuleader. Enemayinjalo ayikeze ukuhlangana, izwi labo alikeze ukuzwakala ngoba abanye bakhuluma babhekele, abanye bakhuluma babhekele. So iba divided ground force. Mina ngokunderstand kwami, ngiunderstand ukuthi inkwale mangabe awusazwana noGodole, mina ngizongitreat the same as bengimtreat before. Ayeke ngibe ithatha iside. Kumele kube nendlela ukuthi nginihlanisa kanjani, ngithole umthombo ukuthi kwenzekeni, nihlanganise, because egcineni siyadingana. Okwesibili kunombuzo oqhamukile wathi Nkwale lo mbuzo uzophendulwa eSG. Bafethu kunemali ephuma ku IEC okumele iye direct ku provincial. Lo mali ayiku provincial because abafethu benza ubugebengu after ama election ya 2024. Bavula ama account abawu 3
so i-provincial yasuffocate because every time miliyocela uyi-1 umuntu oyibhozi ku-MK eGauteng abusebuya sigwashisa ukuthi ubaba uthe singanayo into emplekeni wakhe ukuthi ubaba uthe akhulume ngomlomo ukuthi ubaba uthe wonke umuntu obuye enkandla athi ubaba uthe. Let me remind you something. By the time ku zero budget bebikhama bathi uDudu uthe or ubaba uthe impendulo yami beyiba yodwa. Bengibuza ukuthi ubaba mayithe or uDudu mayithe ngenzeni mina ngoba mina ngikhuluma ngeprovince. Ngise province ngizama ukuhlanganisa iprovince ibe yi-structure siphelele ifisho builder ama region. But ke nevertheless is up to us ukuthi umkhonto usulungisa kanjani. Umkhonto wethu engenhlanhla umkhonto ulotshele eGauteng sinikeziwe ibhola kwathiwana libhola kumele sidlale. Yes, it is true sinama MPL I8 kunemali engena ku IEC. Le mali ekunzima ukuthi ifike kuphi ku provincial ebelonga ku provincial ukurana izinto zenhlangano. Ukuthanda kubanzima maqabane kuzwakele engicabanga ukuthi konke okushiye okukhulunywe lana ngikuzwile ngiphinde ngiye ku A24. I'm much 100% aware izinto azibekile ukuthi kunama member aphethe imali athenjiwe ayathandwa ngoba aphethe imali. Ungikhumbuza ngaliza insuku kusazalaza thina early 80s kwakunomfo for example kwakunomfo wayesithengela ukudla. Lo mfo kanti ngelilanga izokhala ihockey talkie la kuye asithengela ukudla uthi ngake besithengela ukudla but one day yakhala hockey talkie kwakhalisa ukuthi no sidla imali wrong lana samgijimisa wayeqa isporo azange saphinde samthola. So lento ayikhuluma mfowethu iyiqiniso iyenzeka e24. Okwesibili ngihlale ngikhuluma lenkulumo ethi bathi abantu khalekile mo khale ulimo ngoba umkhonto wesize is less than 2 years sibasha sonke udodi ngangikhalekile mo ngile kwagogo kodwa manje nzikhayilisha sibasha sonke siyakhokhela ukuthi abantu upper structure ukuthi ilaba phethe minded ukuthi banineze kuni direction. Kodwa ke engwaziyo akabi nesikhathi sokuthi ukukhethwe ngizwile lo ndaba ukuthi ukhethiwe 24. I'm much aware as akhuluma ezila khona nomama nikhona iposition yethu sengike kwafike office yakhe 24. Sorry wena khona Ow.